Hello guys, ini bagian nilihan cutun nang baklang pada nilihan itu ni hang olo han belot ke baklang pada ha lang ignon jo lang open bok ahan ang tinang ning daw madok de la son je lai ha pis ekdom lang open bok ke fry chong no bulo la masiki ub lo la ke lang open bok ub ki ub sige chui pu ngon jang thupan li la ke chume vit po ubang ke anon si tunlang andang klok lo hal pubam phoni chingki se parap lep parlo phoni chingki lok la tha ni hema sarpi buri lo de la Pia. han tun lok lang ni ke men lo ci cuma nang koy de di ha la masi ni li cumi macuno ma ni lang de ha ahani ke men lo masi ke cuma ji phan ke apis nang ko polang ok se tahdi johor chong hundet po dak re pleta veder lo la mas dak si johor lo men lo objek po di plan barek padonang la pro sapo cumi macuno man lang de ha don pe so lang yo so chome về là đòn tôm làเป็นbokอยู่นี่ตัวนั้นหนึ่งหางเห็นไหมจะมีวิตละดอกสับเอาตะดอกจอกยอกเอาเฟรชอุลังมาให้ดีอุบแต่จะมีอุลดอกlangออกกลางสุดโอดีdan tim ang so web te ok sing ther nei po pa chikung aso chikung ning kalip ok ke theong ge a ok ni tang ra ke chikung dum ta ta se ok ta ang so web te chapang tang kha kha ang sudo ok pu bang sudo na ko lo ke di lang ok ang sudo lo long ok ri pi de vek po cho mẹ vịt là đón tôm para mau ăn men nate ăn chú ipon ni li ăn chú chết lo si mà thay lo son pon đấy cho mẹ vịt ăn men er lo đón tôm jo ăn tôm ta jo ni li seran dhuni mati di ăn ta men er lo han ta men er lo ăn para ke chu ye bang cholo ôi madam खाना खाओ हाँ सब रेडी हो गया So tahu le ban pok cikok ne abu bacing don de le.